Adesima ma ye no nsia no abo we ye nwumere de kwakuni akuada ensempa ye nsantrofo wo mo di free da suom atase ne sebesepa ne koni ma haban wi achenchem wo mo san ho mfifiri na enyino djuye wo mo abo na boa e de amasemufo waso ni nyina ho de aka edi ani hwe asonso edi ne tie ne ye de so mo se no nsia bere mu kase ebo na etwa na ho te sebo sompo ebo asorochi a efiri Sompa television so na enam Sompa 93.1 Kumasi Santimantemu afe 90.7 bono east ne na afa na sunwaye bono ahenkuro ekwa akosi ahafo ne Cote d'Ivoire no nyina Sompa 93.1 sompaonline.com ensem yakuru kiregu ho okọ Facebook a eno nso yeginam denden sa bela ba no ene ba bibia wiase ntentamfidie fa no wonsa ebekan anwumre ensema yede ba dedi mu akotene ya obetibi enese Kane tenene edema Ghana mrase bedwafie yewura Professor Michael Kwedi atodwa se nipa nan a yesu se yemutu wo makonwa e obadwafie ho no enye ne kwanso a Mampanyi na danko akufo de atodwa se wonti ase krasi Rajon Dramani Mahama bapem na wada sodwane afri debate ho na meka say wosono mpanimfo no yewura napo ne dom na adura yensu ano ene wapuama ntemo de atodwa se afi chokochoko enkunim be yosono dia ye tete sa Ghana ba kwakwaje sika wo mra sebodwafie na wo mo de aboa makwiafo bia won wativido mantamu na pebrane ha wo mo no wo de abo won ho bra Chiniye ma no wo mabobo wo mo a ebedi woni mpa awurawura fiem edamu ene ba bia mpatu mpa so ewo ahafo ano ene na afa na ye hefo a ye de ba afai Professor Jenna no pokwa jimanso de atodwa se Ghana for person wanya mpuntu odi ne wo na ndisi amanyuku no wonto abama wonom Ema nyina edi da bi ne na ye ma wonom wo kuem ye frɛ wo mo fango na enne nsam a atodwa wa table de onua edi waso tie bi anasefo na medwise ya won ma wie sukuu so na kasai wo me de ato aban no wanim sa bra na nkoyo enti won fa wonom adwuman papa ye frɛ ne Professor Behonsen na wakasa ne nkasa ye ne se TVET no eye pa Ghana for yem fa ye honyi ebe ka we no mo ho ya se won konyo de baba so mo na kwakuni akuya dai aseda kwade amanyumako yi 21st clinic where sciatica expert mizo ano 5G aka ho bi na so through herbal center with the 3 core capsules aba eno che no kra po no express group say se wo pese wo tu kwa konkofo amama so bia fa ho bedom wonom na wonom amuaw Liberty Conference October edition no abusua nyame yadoma de be so anche bia Sompa chade fa wo de baka de won na yemfa emom emu pro service yanka nche so pese to kwa China na onya nim de mapa free won mo nchen ya fa ho dom won wani nyumako ahodo ya brepam ya baka won mo Sompa ade a show asomfre benu akosia ajewa akode boaten anemedi anomemene ejapia apam dada ansem no ni nchemu ankasa eni Mampanye na danko akufo do ade atodwa atrose wiase mu tirimo fan ya na kira ma won chokra na wodwono ne oba bi ho wonte ase sebapem na Rajon Dramani Mahama dasodwane wa bro bi ampam no we no kira sa ye Rajon Dramani Mahama no ba wo ba papa no fa no ho adwene sanya ne o papa bia da no de bra Ghana so obatoto man yie na wo ba yesiesie mapa ade ama Ghana man na nkade na fa na akono so mamu no se ehia debate ye Rajon Dramani Mahama mra na Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne wono so tu franka adiama NPP amanyoko no so metena se ye ndo so do sompanyifo mi enu fom ngunsan yani na Ghana fo no wankasa nhwemu nyi ba ko na fe ye Rajon Dramani Mahama afi wankasa wudwane ye waza Ghana fo ye hunu bio eni kwa so obi kura na ka kire na nkamfa se komhyani wahye ye nkom se de papa ndenam wo no eni sosunyi wara sanse wanyina kwotu dwa e wotifido mantamu na ntu aboye wahye se ya wobo en woda na die se mampanya be de kyenkwa na betumi aboa Ghana na sane ntini wo sere sa afi ya bato e bato ne yasa Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na Ghana ya bato abama no who's reliable, whose word can be trusted, who is consistent, and who is clear-minded. And that is why some of us are saying, in fact, the majority of us in Ghana are saying, we want him and Bawumia to debate the issues in our country. Why is John Mahama running away from the debate? Bawumia says he's ready any day for the debate.
Why is Mahama running away from the debate? The people of Ghana deserve the debate so they can see freely who is doing what and saying what and representing what. Which is which? What should the Ghanaian people take from you as your position on the free senior high school? Is it safe with you? Are you going to continue it, or you're going to review it? Are you going to cancel it? None of those do we know from you. Nobody should be allowed to be president who cannot answer these questions straightforward. Obi anyone more pema mpanyini ansem bi ete sey no wantimi nyia no. Wari ayama mpanyin na dodan kwa Ekufuado. Tamale sa atomra se badwani yewura hanu na idrusu kane na wonne donkuma no ba no dani na wawurawura Ghana ya constitution mu na wode asem bi aba beto dwa se ebi mu wamra se badwafie oni pan nan ba ko yekiniye ba na miensa ye wosono nkrofo na saafoi wono mo se wamanyoku no ne wo mo ani ne ye nti wo mo kokontankure ebi nso kura yewura siama kane wo kokontankure se de wo se wone sono na eko na wo se so hwe ye mra ne nchiama no mu a atakere na ewo mu no ba kon ka asem bi se sa na tie de na wo se yebutu saafo no nkonwa na yewura professor Makokue kane na wono ene tenene wo badwafie ho na wo de na no aba beto mu bie se ewo mu de na nso se obi betimi aye bibi ete saa ene nka ye sono ma no anase sono amanyoku ne betimi abutu saa nkonwa yi na mom se abadwafo na beye yire se mpompo hye moto mu se kyenkyen a emutu nkonwa ne de In fact, it was some parts of the executive which initially were protesting. I told them they have no locus in that matter. If they wanted to do what they purported, they should let their party do it. So the NPP, as a party, wrote to the speaker stating why they were withdrawing their support, because according to their constitution, this person had betrayed his allegiance to the party. It's wrong, because the benefit is not his. The law does not stand to his annulment. It doesn't belong to the party involved. So it is the MPP that can trigger, and that's why I've given you the background of that legal provision. It is to correct a certain mischief that can be operated against political party if he leaves his party, if he has been sacked by his party, if the party starts any disciplinary action against him. It's the party who knows. You cannot pronounce anybody guilty. You cannot kick a member of parliament from parliament unless there's a process of hearing him. The current speaker is a very experienced man. He's one of the fundamentals of parliament. I believe that he will go by the way that I'm talking about. Professor Makokue kane na na dodan kwa Ekufuado na mamu edi kan no ono ene achiamehene wo Ghana badwafie ene wode na no ato nsem no mu bie. Asoya shoma Ghana sika samso de akwakwada mra shebadwafo chichiro ni abadwaku a wawra sika samso mra shebadwafie sa Ghana aban no ahia sika bi na asa sika no nyasa bi aban ne bedin nanum kaka na momuo na kuafo a wom watifedo mantam ne mantam wotwe bi aka ho no na epebra ne ekum wom no baye no sa kuafo no mom na aban ne hia sika se obotum dia bo won ho bra na asasika ya kan wasam no aye 500 million Ghana cedis a wo kire mo se afri contingency fund mu sa ban betumi ade aya sa adwuma no na ka obi ama dom kuma no afam ya won mo ewo aya badwaku ehwe sika sam so mra hye badwafie dia to dwa se nyame no kwasem ne etwetwe won ma so nsa dante ase bi asa se pa ba na ban nya sika ti se yie na ho akwakwo nya sa ban ne tumi kirekire muo de wode sika ba ye na se ne obesi bi a sika no wafa akan wo bi ama majority leader yo wo ma hye badwafie yi Alexander afanyo mark na kirem waso aman na ha dwene kurasan se akuafo ho hia wom no aman de kire bramo je se wo atifido mantam ne mantam nkaye bia wom no epebra no yesi wono mamenne eno ba ba kokora wom ntimi nnua se akuafo e babo won mo bra wo bia banya ba se 3000 Ghana cedis a en ha dwene bia ye wo senne ma hye wom bobo ho. Point out the commendable steps taken by the government in addressing the drought situation in the north. Mr. Speaker, the Ministry of Agric, Mr. Speaker, the Minister of Agric, together with the Finance Minister, presented a paper to the Finance Committee. Mr. Speaker, in the briefing, they made known to us the measures they intend to take to support our farmers in the north. Mr. Speaker, members who are in the south may not know the situation of farmers in the northern part of the country.
Many farmers have lost, Mr. Speaker, many farmers in the north have lost their farm produce, they have lost their farmlands as a result of the situation they found themselves. Government intends to support them, and government is going to support these farmers to sustain their livelihood. Government intends to support the women in the north who suffered as a result of the challenges they faced, and this support will be given to these farmers who are Ghanaians. Mr. Speaker, I would call on colleague members to engage government as these disbursements are being made, so that the people would benefit from it, so that our people will not continue to suffer and die. Mr. Speaker, as I've already mentioned, this is a short meeting. I was aware I am majority leader Alexander Afenyo Makin. Any say yes no say chini yo wo mu nyina gusu bontoa ne nyina December de to so nso abato ntira na sono ma no wo maduru apoema ntemu ayensu ano ene na afa na eho na Dr. Matthew Poku Prempe napo ya wono a ene kura Adaji Mahmud Baumia ne sisi wodi akoto dwa chese no kwasemu ni se ye katikasi a etimi so dae na oma dae ya mpa ya Adaji Mahmud Baumia na won de nim ni pefe se enkunimdie na nya ye ne de nyame asine hene dada na mum ayensu anofo ene wono ma ewu anuma pampam nyina so nka wo mtamompama no na wono mommoa ni nyina ya agenda 111 ya wo mode aba afefiri ese chesama nwurabafo ni akrachefo ayedodo ewo afie nyina mu wo se kane anokura agina so no kura na ebu na pre we nyina eye nhyehyɛ papa mpanimfo edi aba enti de wo ho edoso ho na Adaji betimi asa abam na wode ba na chesanye ono nko a wo ba pa aida adwoase edu nso wo komrase badwafie enti ba bia sono ne ba ni gina no hwa na ne maame nso gina nti wo moto ama Adaji Mahomia na wo moto ama adwo aida nso na wakọ badwafie ho party foni nya kwa poro obuko kan ko je entubo mu ne je bi entubo party mienu na organ asisi eye there baako ena 7 December be baba na eye there baako de baba 7 December no Edward New Patriotic Party every time Edward Dada, the sorry, but the party before you are sorry. For me preaching, you know. Suffer now, me preaching, you know. On the gun and you, on my gun and haga. On the gun and me. Because I see, I'm sorry for no. On the middle, I'm more buying. No more buying. Bomunsao obun kwabontin koka efisa abanfufo no oban presidential candidate vice president no obaba asa sorry ha abeda nyamias nebo oban kwabontin ankoye de also obuya na obu jaya esu baba be katagana so if the Bakuno Huridia, who party I come to create, but to corrupt the general who say, so we're giant coming, and they can't hear on Baba Danda Ghana for. But I would say someone by Fakana, and no clue 2000. President Kufo by head over the baby, the MPP. Obidia no there, and they are Dada. On the G to be free MPP before. Omu ye no, you say ye cry there. Chada. The order no na, and I don't go for Dubai. And some of crying is a God of words ya. Opia and come to a bad da. Am I this? And I know. Dr. Matthew Poku Prempe say wasunu nya di nkunim won na be vice president na wate say wo kasa ewo apoema ntemu eno ewo yensu ano ene na afa na brekro na central mra shebadwani Mr. Showdown no no so ka ho na eho no no so de tudwa na wache say sesi adwa da na ekọ kane no na ono abo aye ene wo ho wo mu nyina ka wo mtama pama no de wo sha ase yoye no
aida ne bekwa akɔwie na obewie nso a na alaji baumia na edi emu nkunim entitimamufo ewo ho wo monka nkyere obi a mompai pa ma won sada ne duru so a won bekwa akɔto aba na wo moto nso a soro ho a yewo rural constituencies di menim sa mekasa mutie efise eye party a eba power otumi ma ye ne a yewo nkurase yenso ye bayi odefo na yetimi nipa esi a ebetimi ahwefie die nokurani uyem pia party bien enti na mekasa the year 2000 ameba parliament na nanom de omoni afi hwa ya mrantie bebre bia sata ne anwo the year 2000 na bibi ho a friend cash and carry no emtrese obia wo yare ukọ hospital unkuresika doctor timishow no awu ema apimfo awoka no moja tu no doctor timihwe nanim na wawu efiso nisika Rollins Abreso mra president Kufo ebaye and odi national health insurance ebe replace cash and carry ena ema wo kwa wo so a moja tu o mo enam sikanti no mawu so odi free maternal care ebaye choboy ebiem anananu ya ahotonti ewura fi se emra mukọ JHS na musuan konwa na mo dia ko school president Kufo baye and odi enkonwa ebe ku school mu akola bia onso akonwa ebiem why na catch say party mienu bia ye pepepe enya no kore president Kufo abrasu biem enkola enna ma ho kire ohia wo fie nti na wo mun ko school enna ma duane keke ombedi akọ school nti na wo nya bi president Kufo baye and odi school feeding ebaye eno yewura Ken akompre kwan Japan sen central mra sebedwani showdown mine na atese na wokasa no owie ya na Dr. Kwabena Kokofu wono nso boafo so nko de ma yewura napo wokasa abie na enye wono nko mra sebedwani owo ho ene Canadian ni nyina nso de wo mo de eto so ewo Dr. Mamudu Bawumia Dr. Napomu the ajanisa inu mienu na yedi omeyu nambo na 7 December ebe kwa abatu oso ekope ebe ma e ballot paper yaza ipa dumiensa na ejina ipa dumiensa no ye de paper ne ma wa wodi ya ni say obe kai exam 121 o se me mama ni so much people na the whole yaza if you say a floor na de padi wo Dr. Mahmoud Bawumia da ho Oye number 1 Esrona Aidada Awan and half Asia ho at the paperier ni ho Esrona Nedamasi eno Dr. Kwabena Kokofu a wono ye boafo so nko ewo entoaba a wono moboemu edema yewura Dr. Matthew Poku Prempe napo Professor Jenna no poko ajiman ayo franka tuni abede chede ma ndisi amanyoku no na wono so ne de na mu ade no aye wodoma west ampeso so obono mantemo no wo kire se so ma gan ya se de pa aye adwuma ne de no kure anso kasade a abanya wo baba tena konya so ohwese nkane abegina so ensuo be ye adwuma ade hia pomde mu nsam adwadesam kyese bibia koyie no ayo ndisi amanyoku enam so ya so ntene wo sere Ghana fosafi Mama nyomani hinta ndisio wamrasa wambato ama wamuna nyoma panu amre bi atwamuo andisi amanyoko de gugu akwamu abawe baye watu ni nyina saram no wambasa so abefa ye ni yebio insio ba eno de ya sabia ba na suku nso ena akwa nso airport apapa bi sane ekono dia meme ye no so by what dear way, and yet topper. And ye may be hununa, and then I'm a fan for farmer, my team, or my mouse if you fear Edward to baby. And yet, don't think you're two about. You're two about and puntumra. As I say, and you are told say, or man the back one and you. And only as some palm a person. The DJ Obia, not service of the Indian house yet. And the answer, our premisika, Sassika, the best my maquine. And I best Mrs. Quama Meba. I never be back on school, Papa. And I don't want your double track no more. I don't know where school, the premium, no better if you was funny and sir. I don't know, I can't buy a chance, I can't buy a chance. And Phineas Empire then
So why Professor Jenano Poko Jimano no wachi no. Ana mrashe Johnny yo Doma West no akra ya wo se hwasa fi. Wo ba se ko mrashe do fie biem. Won monyan for Vincent Opoko Samwa. Wona so de to aso a kire sa fi die NDC a enekro. Starting here 2016. You join the honor. I mean before my mother Sumusa and I me buy. I am a person can just 30,000 Ghana cedis. I am connected Bobo Chrome. Upon your quanta, and near attention, no pen, and so I am connected on the buy. So don't mind your put your job. But you get what? Or say Emma, this is this. 8 years of one people. What's up with your mind of whatever? Nothing. Montreal there and people amanyoko no batena akonya so one more year or Vincent Opon Asamoah where Marshal Johnny Doma West empeswa so. No Doma West unya fa hwa na bu konra wawura to yemantem ano no na mede okọ ato yemantem chine yema na ada so ho eba emma do mpiafo abedi akira ema me jifa chega na chega nam ho no wo ka kire doma wo ho nyina se no kwase mu ni ye ka chine yamanyoku na woni yamanyoku a wacha da ba aboso sa na hwene so se wo bebo amatimamufu nyina ho ahenha wo mo na ahoto so aba enti eba nsu papa ayasabia akwampa suku adan wo mo na esie ne se hunti wo ka edi a kire wo no me wo se hwiesa kurom ene na afa nyina se adano duru so ne ye kwa akoto aba ma wo no mo hwe ba bia wo mo hwe chine ye no se ne ehye mfimfini ho ana ba bia ehye bia wo no na ye nto aba no emfa emma no na wo ba pe kasa no wo be che se no kureni se ye ka na yakane yakane yi a de wo matimamufo henha wo mo no eye chiniye ne se hunti wo mu nyina mo aboso se ye nananom asofo ne obi oka eye yi no wo mo nka chiniye ho nsempa emfa nkyere timamufo a eto aba no mebwa na nie oyinya asafo wo busuanim no oni se nyonya hye no ye tie bia be ma no ye ya no de no akojim mebwa na wo so ya kasa ka hu bi na ye mebwa speed ye bia ni se sia wo no fa ko ta mapoto yi wa o chire mo so ka hu ne ye ezu abato ne e ba beto no sa na tie NBC nyamia dum ukosoro ba form afi we ye dia ezu na no de ko hu ani omu hu ade kwa chi kakra omu hwe mo omu se ne ma dane ezu afi we ye yi na no press honu mu a akoda akra ya wo ne nne eni se NBC 2024 December ye ne eba ezu anu tino yesi na me yesi na naka wa ha se e ampa na me aka na ase mawie yesi onu no si ni oso ni na nipa so me pese me show me cry say your brain ede abra ye nyina ye ni krakra say ye ye brain no masa na mo so wa kire say wo brain bi aba no ko to ma sha so bi aka wa mo bi to ahu say wo so ko tu yezu ni aba wo so ro ede no say wo so ka ho na NDC ene aba so na enye obi abrevie ame abaso ana wo de wo ye ho mini ezu afa na aba bepre ba police ezu women's bank ni eme ebe nyina NDC echi Ghana 4D ye ki obi edi ye papa bia said when you baby boy your friend Johnny Banks at Mills yes friend father for all ezu asu rehine otu obi aye ne basa na NDC for yetie now sisi aye be gina ase e cha dia obedi ka eje Ghana gba ezu na so obedi ka eje na se wa wuchi ato no enya so wutimi ka se ya ma o esan ye when modern body we duma ye e na be chere so obedi first ezu eni onyam hye na eba NDC so eba Ghana so no Mesa obi bia se fa wuchi na wusu di kan na wusu fa de wonu se wusu ka ho e na NDC ba ye na no awa asem meka ne se o ma to aba o chinkrata o se se kuro mo ti chinkrata kire se eno oba pa jifa tiga wono ene ye emado mpiafo abedi akire dum akine ya manyoku no na sehwi esam krom hene na anochirichi otoso mienu
wakasa wie na ode to nanim sɛ asa kyini yadi nkunim no kura wie sanse bibia wiem kura akyerɛ ɛna nana de to nanim sɛ no kwasɛm ne sɛ kyini yaba akonwa so na nananom etutu won tuma gu so na wo mo hya hene maka so ba empanimfo na so sɛ wo mo hia bibi ye project a adaworoma ya wo mo hwɛ wanim enti yesre no yakoko ya adom na so ba ba mu a say event ma ba wa obe you know kai say aside so inya a district say krom ni ko dina ye krom ba ko mobile na ekwan sade tutu so a ebe sa wa bi butu atete enti yesremo say yakoko ya adom na say mudi kuni ma dia ye gbai wonya mai ye gba no o ma su yetu abi ese ko kujina ye sheda ni super dia super dia ni ye besre na se o ma so a nse ndc ye nkwasi kuju na o ya de kakra enti biseno o ma nsu impro na onsa maye ye clean ya ngwa nsu ye kwa waditi ida ba no so akwa ti na ko ya do na se ye ja heche mu dia mo kai se mo petumi no mo de mo nai e ba se nana anotwuruchi otoso mienu sahwesam krom hene na sahwiyo so ena ye regional capital no eho ena chiniye mai ko ya sanse minyina kopi a movement for change Ghana de share benu a wanu wa santemantem kropo kuma se ayonsem trofo nhemu wapanye pa ya wodi animu yowura kwasi dudu do no abonmo se odege mining na papa na nsem trofo kasa ya wo kire se nyame anim nie yewura alla ne kwadwo chemate papa na so odin pa wo mo ne no kasa kura hyedam kokoam nkomo bi akoso sanke wono ano de aduru no ase dom no nhyada masa emfa entinka wonsan fa no nkodo NPP amanyoko no na asemfa na semko wasa ngaw woka bi anu obona motoam no msia ani obo motoam a yenso yabate ho sebra yakasa ku no se wo mo ne movement for change ani choka biem wo mo do mo kwa kodom NPP amanyoko na won mahwe se wo sono ma no wo betumi apushie na osono ade nkunim afi na ebra yewura kwasi duodu won nsamtrofo kasa na wo kyeremu tiremu ata kyera menne aka ba sa bosom mienu am yakoto aba na kuai won ma se gina ye ntese no won mo kyerehye mo de kyereye ye bezia kan se de dia ye sra free allergy so bi ka kan o se to tire kan na se say obi abontisu ni me fanye de nkodi abi pimu ya wo ye to ye nimbia uti ana alanchamaten no so no ye bibi tire me ekodi naki president Kufo no me ekodi naki o hwa asan fo no ade nyina president Kufo na si di naki na president Kufo no papa no ni alanchamaten ye na me ekodi alanchamaten ni e fi se bia wode ye kwa kodu bo seso ma kodu bo that's also what no up independent dia papa o imagine say wa obu hwe say ko na o ja bia na o say ya just yes free bia ya bako I'm sure we to the mom now. Ya to the woman that's yet. Yeah, what you could be if you be a could notice. The woman say, yeah, my people like yeah, they say, all Canadian. Yang, MPP in blood there. I don't think, say, a big here say a sign Edinachi. Na ye 2 years no go as a high issue. The corner in woman. MPP party. Ye dokuno opanina ye friend no alankojo chemate na ye tanachi na se say ya twe ho afri nachi Ashanti regions ye na ye man din pejae ye na organize work chenche bi emre bi na o amoko run about ani piwo adum Boss FM na ene ye se work obeye ne ye nka ho bi esan say the decision no take ye say o free party ni no ene yen adwen ye pe enti ya twe ho afri nachi din okoma Dr. Mahmoud Bawumia anyase ya Banden Alankash anasa Alankojo Chiamatin dia tie ne se ayo sunu kokroko sene enim no free frequency na ne nyina ayesu nti se kodu maybe na se mentime ho ase bia mamu eba mu
na sɛ wanya ho ntiase na wanya abotre na so wote ho a ɛnkyerɛ sɛ ɛsɛ yɛ pa yɛ ho akyi ne yɛbɛdi wɔkyi ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa yɛde ahoɔden na yɛwɔ no ɛde bɔ ɔsono so ɔsono no bɛkɔ so atena na di nkunim ɛfiri sɛ UP tradition nti deɛ wodi kɔ yɛ tradition bɛn na wɔde kɔ. I was aware again this year be our movement for change mu ya watch us and what on so de omo kwa akọbọ NPP amanyuku no omo ne ne kuti eno no wabusa tradition we dey check key soup the best tradition goes on na entantem yenwura ahafo no south east ahenkro ne yadigama chiniyama na san atwe wonti ohobio na wono ka sesesei enkunimudi a ekuta wo mo no ewo se obo ho ban paaye ne se hunti wo mu wurawura afiem ye wura dan mu jade twijade ba bia mpatu mpaso nyina wono mokọ ene timamufo ewo ho akọ kasa na enkasa mu no na wo mo apa badwaku a wo mbedi se adwuma no ene nti chairman Abdullahi Fuseni wono ena wo mo de ne twa no na emu na pani a wo ye nkutahode bofo se kwankyerefo ema mantani okasae yewura Nuruddin Abbas no watch say no kwasemu ni chiniya nya di nkunim na nkunim no betimi awie pawe a ene egede ekuta wo mo no wo mo yire ebo ho banye na fe wo sentu afoforofo se obi ade ne kokromoti no ebefem chiniye say abetu abade ayedai apam sankofu ani anom yesi ba bi odwan gina na ho na ne ba ayedai gina wo hwe enframa ebo wo wiemu a bibia kyerese nyakopon waya na adrese tumi no basa de afam NDC bio na nyakopon oyesa ode ade e ma wo na wa nyire wo nsam tin na to obedai obefa nyakopon oyesa ode ade e ma wo na wa nhwe so yie a obi betimi ahwima ye dai afri wo nsam asamu amekan ebisi wo Bible mu owura bi ne afra no Isaac na ne maye mienu ne ba panyire ye fra no Esau ena ne ba ketua ne di Jacob na ye ne ba Esau no ebe fry say ni papa shira no no oye dai odi yie enso ma aduane eye ne de o ma akwadwo eba na afa no ni nua ketua no timi tie ade a na nyakopon ne ye dai e ma no eti kunim bi anyame ayesa ode be ma ye no enu no mom anya dai ye mo hu ba ese mom anya dai ye mo hu ba na abatu oni ye nyina ye nim se ye Ramahama ebedai eberene eyen kutahode bofo de machiniye wasantema ntem ye Nuruddin Abbas na eho na titinani no nso edne de to so chairman Nana Kwesi Augustus na wono nso DBP so no wa chese sesei ma meje na dokwe mensa abato komisa wode enema bi aba abontena ewo online enti ubetimi akwa akohwe ehunu se wudin wom aba na obetu bi ya nyi wudin ankwa ankohye baabi anase yempepa wudin eno ane se obebo star 711 star now the 51 na twato na fe ode atwede na atwere no hash na wabo ahwe ubehunu se wudin wom anase wudin nim na na mo ese yetufiri ho no yetu amaye stadium ya pamocho monte tax force ewo polling stations ebia onupa campaign team eduma mediye den ebe mamo aka one se me pese polling station ebia no monte tax force ede emame ewo hodom because abano ye beto amaye ye de ne se ye be den ye bebo eho ban ye pamocho nti se me ka se mia na why den obo di na eno eye titinani edema chiniye amanyoku yero Augustus na Kwesi na wowie ya na kane de na woye parliamentary candidate ewo empotemu ho na ene nso eba wo mo campaign a woye ya national ne nyina wo musikasem won na da no yero Chris Boadi enso de wei eto aso na me ya aduma the free 1st November every branch yebeko group ya so na me aye adom the say resources find the buy adwuma and ya winning campaign here very ya good is a problem ATP you understand
Openi bi ka semi. Ye to abana abusia. Ye to bia, dem ye se to bia ye ko. E mo mi bi mu. Mo me atofo. Ye mo ta bi be se. E mo me na bo me mo atofo. Afiwe e wo se ye reni about we. Na ni ti sema wo mu ni say ya kuku be ye MP. No be come ho a. E de be na afa no south. Ye nia pa ye mama. Mama me. Eh Yesu eza sabi mpabia sa. Tama na ya kuku me ka me ho kura no mo hwe de yetimi ye. Ebenezer Adamo ena nsem ne nyina yensa kan Yewra Chris Boadi mensa kan ne din ho eba wo musikasem national no kura campaign a wono ene da no awte se wode ne de atwatoe also yakwa man so na kwakwodi nkomo na Graduate Nurses and Midwives Association of Ghana wo mo de aba asra ban no se wo mo ye mojamono moja gu wo mo no betimi aye adwuma pa 24/7 wa bra onye wo home enam so nti wo mo asra ban no se so wo fa nipa wonka wo mo anasefo na midwives ya won mo je awo se wo so betumi aye adwuma no ama no wajeje e wo magane mu na enam so amakrata ya wode apie dwa yi a ekuo yi bosa amane yi wo mo semra bi atwam anasa na nsempo adwuma na ban na fa na nkomunim se anya hwekura no ko fa anasefo fiti afempi mienu ne aduonu 2020 abapem sese de na so 2020 nkuan no fa ye ewi akire nkae ni nyina tifie ye na no omsoso won twetwede e won chanchan eno na aka wo bia makuo na ne abede ye won mo sra ban so wonya wo bibio sanse fie won mo tie no emu ama ne hunu doso ye kwani ne Haruna Ibrahim were president at the Graduate Nurses and Midwives Association akodi nkomo kwapanye majoi Haruna majo Sompa sunie Mecha phone. Ya tie phone so je so dodo. Na ya te se mo ba ban ne punum. Se won fa mo dwuma na mo so mo jamo no ene gumumuo. E won sam kakra te se. Me da wati na mecha Sompa tie phone. Ya sam nyina ne se Graduate Unemployed Nurses and Midwives Association nurse ne midwife wa ya gentity mfie 9 na miensa na fi apem ahanini aduonu 2020 ho nyina no ya twe ha your posting si ho asem aye asem foforo bi na 5th August na Ministry of Health announces yebetimi access portal na just offer adwuma na yebun contact na from 5th August betem samre no ye ka kan fi bosmemi no nesa na ye nyante video ye upload ye honsem ego internet so na ewie ye no asem no chese ye di akira ye hu ne ekosie nanke nim say problem no ye financial clearance. They say financial clearance no so na abai. Nanso ye hu nia eye asem na ankasa. Because nia ka dia anka abai Ministry of Health asem. Entie wadare mo bua me kakra na moka nipa 15,000 no na abai na fa wo mo no ho. Ai me pa chwan 15,000 no. Na 15,000 no kra no munche mu kakra nse Ministry of Health my who say sa 15,000 no one di kan afa amanfo e kwan on fa so fa on the ye nim now so mo di kan afa bia manaka 8,000 na say ka main batch no kra naka 8,000 enti ye free batch bi referral batch ye training in 2 batches enti the second batch which is the referral batch no omo kra ntimi access portal no Nancy bisa hon sem bia aye ochina enne ochina ye hu ni se mre no so kwa na eko enti sa 15,000 yi na hon sem abeye bebre amaye no ada twatu a mo na mpanyefo di nkomo ye da bai ye abapem na won mu amun last week ya kra no ye tro krata ko Ministry of Health CFC and Chief Director Asia na so mene o ka say ye nya you can send run a percent here because timelines are more catch and say you best start here, man. 15th of this month.
na kakra ye atwam nti atwam ne yesi no ye be boapni on ya hye ne ntia so yenya response bia nti ne ye ka kire penifo on sawum nyina bi ne say ya bre already because 4 years from 2020 ya confuse no how no nye nko amansan nyina ka ho bi enti senia ye tete say o ha na ma me abisa say afam adwuma ho na o tifie ye den na be na be hye adwuma ase nti ye ho nsem na ye de to abontin si yesre financial clearance na na ka ye problem say ya ba ti yesre Ministry of Health eni obi a ne nsawum bia bi say omo ye hye adwuma na ase ni ahia si ye de go internet suma or he so de fa adwuma bia no ye yaye because ye de teachers ye omo access portal any 1 month kra no mo hye adwuma ase ye ni nti a nurses de ye nko ayasem aye bebre sa primary sani asase no de kan ba ye aye kra no aja no ye boy ensem ma ban se 15,000 ye kire 2020 batch why ade anya hwe kura na se aja wa fa bi na afa de se 15,000 kura no ya kan ya no keke ne ade no mu se afa bi no wasa ban no ya dada mo na oh nti yan krata no no ya tro say I very disappointed ni say ni ehwe no enye busumi mienu asem na o se nka ye cancer america because se bibia ye online there nka online ye da kope me say da kope na me de upload me details nti den na esi ho kwan financial clearance bi o for asem ana because clearance yi na abai nti asem bai ye busa de na ye ka che ya say na o twe be simi ye be sa se afremo dia ka ye say we crambo de anka enye ne kanini bi o se say de o se be sene obi bia ko hospital na hospital na frel nti nka we de enye asem tenten kra biom yenim de ntie no so asan abe din sa nti yesre asi anomokrata ya modi abesa se ya bra no aye wose ye de to aba no esua sa aban no betietie mu ne ade akrata ya modi aba monten so yi ade na mo hwa ne mo se mo betie fra ban no wona sa aban na anya so a ade na mo bom tim posam baye oh and now twem yi ye ko Ministry of Health na ni omo ka kire ne se ye be start afrem enu ye ko ho dwoada nti ye se enu Friday no ye be sha se afrem ena na ya antihwe asan chokrata akọ se krade ye nke request for meeting ne ye be say nti onka se fiada ye betimi enya messages ade number eno so kra ye nyanya nti se ekopim 21st na ye ntihwe fi aban ho dia any kwakwa picketing our Ministry of Health for wadaroma asani ya picketing na bako no ma fa wonsi na pensuo benom why yenim se ya kan se ye no yero so paso aban na bete na why mo bisade de ama mo nyame sha so oje yeso ye da wase pa I was your president Adama Graduate Unemployed Nurses and Midwives Association ya wa ma Ghana munipa empem dunum ne ye kire no a aban no ye se wo fa won madwuma nansen ya antam no ye kura tete se 2020 batch sa ye mfa wo mu o wo mu da so tifie enti wo mo ama ne bono mo bono se won mo sere pa so ye hwe apom den so mo nkeka mo anya sa wo mo so ebepusu won mo ho Sompa chade ya kan for dia mawo abusia wo me ne wo ye ense se ko bona se bro nya dru na wo twe nkokwa tan na oba konani wonya bi mfa ma ne ba hwe ne ya hwe na wo mechesan se betimi ato bia eno ntini ye se Sompa chade ya de amade ama obi bia da bo Sompa ye fa be cheda ne dru akonani wono so ne ma wo mu ni di na wono mu nsere bi na waduane ne ko wono mu yam no obompa ye gusua emu nhira de aya wonko awodia e de bibia da wo saya ntade emo empaboa socks pen pencil eraser bibia ye beje wo ba Sompa nkranza ye wo Ghana Commercial Bank danim Sompa sunya ne night market ana Sompa kumase ye ba no motel afei say mobile money so na wo de ba
Your number ni 0598 559 802 0598 559 802 Edini ya One Media Anasa Blessed Foster Emu Pro Service Emu Pronie wasi ya de wo tu kwan channel ton ho ne ye kɔ na wo so de ye kɔ ye nie wo ya entrepreneur wo ya business owner wada ye so no so na so ntumi mem wo ba se wo ne manufacturers a wo drop you no wo de nkomo suppliers hihia wo jeje mo ho numbers daache bi wotimi akyerɛkyerɛ wo nnwuma ni mu na ya kɛse a ane na tie ayo na so dwumade ne ye kɔ akɔde wo China ye ne nnwuma kɔ kɛse kɔ akɔhihia wo so bra bi wo ticket waduane a wo bedi o visa anu achi no hotel wo beda baby ebe ko meetings a wo do ne ade ne nyina no $2,499 eyeska kuma ebu de bagana sikamu a anshada no so sa wo panche mu bia ya bro me die su afre 0244 924573 0244 924573 Liberty Conference October edition abaso live ampaya eja edana nwosra ye sane anya senketo ma no pa no nsia na ya hyase o Jubilee Park o 26 October o ma hene ya odubu ache won na ejina mu adwonto fa aton safra won mo George Ajay aka ho bi minister SK from Pon na minister Kwame Jedu Theory Herbal Center won through kwa capsules abakwara na ka ba dan heba misti anu pedan kon sabaka bi etuko kwa asisi yade ne ayam tim 0546 107 107 0546 107 107 ye to kwan ye kwa Canada US UK Australia New Zealand Germany Holland ehonyina ye kobio aye express group na de wo tu fa kuma se kwasa full baron about and crying Kanashi First Light 0249 00 0448 0249 00 0448 abebe mamu nyina bia ba kopani yagye atum sasiatika yade ye to ase ayo 21st o ebusua wote edi na de na so yamfanto ye ba yade kakra kamera na amatia na tisi etwa no dwinwinwim 21st nko a ana wasasa yade yi waso kokoma se show overseas junction oban for radio wabo ase cancel quarters court junction enkran Dome market no was Sunyana Kranza na fate chiman. Wako also see ataka ya dia watu asintini na etwe wade aba na amro mu no emo twetwe to wonhwe na wonsi anom fama 0540 311 311 0540 311 mezo ana 5G so ka ho bi e gina so ne adan ye ho tew ye ba pi no a ene ye de besomo 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia womu ho 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved.
Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hien yi pa. Enye brakasa nko nuaba ne nhaban bi te se kwawunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa. Brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bom di afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder. Brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban. Afri mpani yade ne yade ahodo pi ho. Fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre. Anafa enkodate de ma baako ewo ni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie. Ubenya brakasa powder to Kingswalk Heba ne Heroes Heba Accra Okesi Drug Lane Dani Heba Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Green Light Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Heba ne Bibidro Depot Techiman Sewa Heba Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 brakasa powder aduane san yedro FD ahwehwe san kratoe mu agiatum. Hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afraina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection ma for den kofo sika aduane ne wanya otedi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwanto ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mine be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and say visiting so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule run about Accra and so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Sompa TV, Emma Akitiapa. Baby, I will be ama yensa mo akwaba ne na wase emfamra Sompa no nsia kase ebo epono entente mamfo nwura nkran Medina na ene adwabo kase bi ekọ so no nya asemwa ne no
ɛna panimpa bɛdi akyire a wɔda nepo ano National Entrepreneurship Innovation Plan wɔn mo de ntete amakayefo bɛyɛ sɛ ahensia duonu na wenso yɛ Dr. Adaji Mahmoud Baumia ne da so a wɔso yɛ sɛ de bɛ na obetimi asesa de wɔbrɛ ama wɔn nso aba benya biribi ɛde abɔ na mfunumu na afɛ busua nso nya bia die no na ntete no ebisua atomayo mpempena ne pedicure manicure ne akio ka ho no de wɔ musua afa ene afoforo ka ho na wɔn mu wie yɛ a wɔtu hyiragu wɔn so no wɔhyira wɔn kosakosɛ ɛde akande ahodo a ɛbɛma adwuma no wɔn motimi awiawe ne yie ɛka wɔn mo ho no ɛna wɔbaapa Lai Abigail wɔde ne nsɛm ɛtodwa na wɔkyerɛ hia sɛ entity wɔn mo fam ɛna afi emfaso ɛsan wɔ hɔ ɛde ma wɔn mo ɛne adasa nyinaa. Permit me to remind all of us that this project is the brainchild of His Excellency the Vice President of the Republic, Dr. Mahmoud Baumia. His desire to see this great vision come to fruition is evident to all of us. Today, I am humbled, inspired, honored by his conviction and desire to see this project through. I am also mesmerized by the dedication and resilience of our young women. Each of them has embarked on a journey of self-discovery and growth, acquire valuable vocational skills that will create for them a sustainable livelihood, but have also shown immense strength in reclaiming their dignity and paving the way from the dangers of the streets. This program has not merely been about teaching employable skills ahead of others, but about offering hope, providing a safe haven, nurturing lifelong dreams, and it's a very bold statement. It's a statement that says that what can be achieved when communities come together with a shared vision of empowerment. Lai no wono ene deputy CEO edema NEPO ana National Entrepreneurship Plan no ne wie na hawa ama wono nso ka wo mo a enya nteteye no na fe wanya bibidi koye bibi no woda mpanimfo yase no woche se weji afo ka ho sa na get fund any TVET fo nyina be ka wo no ma identity ma woda mpanimfo na se. I am thankful for the chance to present this welfare speech on behalf of the Cohort 5 of KIA Empowerment Program trainees. Today marks a significant moment as the journey we've been on now branches out into various paths. Over the past few weeks, we have worked together as a united team, achieving notable milestones. Now, we celebrate our graduation from the KIA Empowerment Program, armed with skills in diverse trades such as soap making, deco, makeup, baking, beading, and pedicure. Amanono, how I can do ho? Kayefo na wo webrofo saa no e de da mpanimfo ase se wama wonom nso asebie. I was saying, we saw na some no asi asada kwadia makoko Veronica Jando. Ya Grace akosia someone watching buzi the caption man. Reverend Michael Happy munyina ya damuase ora Santia Boa Benedict and yan for penny and watching obi odimpo de say Nana Safokan tanka yes one also abadom boy chi don pia fidie ne fo madam pa son for bernu ana ira Santia Boa Benedict what so ma ye no mrei akosia aje wakode boaten